Qaysi firmadan kelding? Fruitful Jobs менен келдим. Замир эжеге подписка болуп, каталып алыңыздар. Опту көп, 2 жылдык маалымат берип турат. Приехали. Агричар. Агричар. Спасибо большое. Қазақстаннан келген Индиреже. Индиреже qaysi firmadan келдіңіз эле? Агричар. 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 Сіз qaysi firmadan келдіңіз? Fruitful Jobs. Агричар. 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 Агричар менен, Qaysi firmadan keldingiz? Assalomu alaykum. Propors kompaniyasidan. Proforce'dan kelgansiz. Yaxshi. Agrichar men тоже. Қазақстандан. Qaysi firmadan kelsizlar? Biz Агричар. Agrichar menga kelgansiz. Жұмыс қалай, жақсы болып жатыр? Жақсы. Шайбат. Істегеніңе қарай табасың ғой, берекесін береді. Қарайсың. Жұмыс болса, оңай жұмыс жоқ. Әркім талабына қарай алады еңбекті. Сол. Главное, шыдамдық, төзімділік керек. Вот. Собираем груша и яблоко тоже есть. Короче, сезон Брат, ты через какую фирму приехал? Fruitful Jobs. Через груша Fruitful Jobs закончилась. Сейчас собираем яблоко. Все, красавчик. А ты, брат, через какой? алейкум. Алейкум. Ты через какую фирму приехал, брат? Fruitful Jobs. Fruitful Jobs, да, тоже? Все, спасибо большое. Ассаламу алейкум, брат, ты через какую фирму приехал? Алейкум ассалам варахматуллах. Я приехал в Англию в Fruitful Jobs, агентство Fruitful Jobs. Через Fruitful Jobs, да? Да, Отлично. Ну вот, работаем вот такой, яблоко собираем. Красивое. Проходите работать. Ассаламу алейкум, Абдулла, қандайсың, жақсы? Assalomu alaykum. Angliyaga qaysi agentstvoмен kelding? Concordia bilan kelganman bu yerga. Concordiaмен. Qancha yil bo'ldi ishlayotganing? Ikkinchi yil bo'lyapti. Qanday, yaxshi bo'ladi? Yumush yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi ketyapti. Kelaman deyotgan bolalarga ham omad tilaymiz. Topshirsa, kelsa bo'ladi. Ha, dostlar, shu o'zbekistonlik jigit, biroq Tojikistonda yashaysiz, Tojikiston orqali kelgan. Молодец, yaxshi ishlaydi. 2-yil kelib ishlayapsiz. Ishingga